What's up, bro? How you doing? Shout out to Iona and Teddy for being here with the kids, doing their thing with the NRL Tonga. Let's go. These amazing ladies, man, like they're doing really great out there in the field. Via fini about the mamata malveki ai ogweta ufume alere peko taufu master beat ni manoa oku amanaki ke foaki ya pelulu ia ihe aho tolunoa ko ya September ko ngai fonga ya tola hite na ufifiri ko ha fonga te maukau ke ai kalava ke mauikuna ai fume alere ko ni faingo fo opito pena fo to ka ta Digicel ai foi campaign maina tolu me siulai a kosi pe mo September pe fa hingo ai ko everything is better with Digicel pe okulere yange ai me ko to pe mo ka ta Digicel ko fa ta ho sim card e ke ngata to ma ho kika paita to tonge fa anima ka time da tau te kau ke lulu ke ikuna fume alere ko ni a to no September fa ta ho telefoni to tonge ho TV to tonge ho internet ho fa ta ho pala ni pe mo ka ta Digicel ke ngata pe o kau ke ikuna lulu he wiki ko to ape feunga mo panga I wafe ka I time da tau ke kau ke lulu ke fu grand prize so ume alere ko panga e hiva mano valuafe pe iheni ka paute mo mamata mai pe kiai ko ni was te we ka ta Digicel Square iai nga activity ke he ko NRL te na iheni ko ni na iheni NRL fa ko nga game ke pe mo ka ta Digicel iai pe mo nga mea offer fa pare ia ke tau fa nau ko foto to foi campaign ko ni pepefo ki ahoni ke fia ai tonga ko toa pepefo ke nau fra mo ni okulere yange ai me ko toa pe mo ka ta Digicel ko ni mo mamata mai pe ki ai nga fun activity nga fa nau iai pe mo tau fia hita vari pe iai pe mo tau free entertainment ye fia fini kapau te mo mamata mai ke Stacy o guia Knox what's up Knox Knox here pe me hetu on the beach iai pe mo better together so hange pe ko lauga no better together we are to on the beach na fukata ha pe mo the sons of the pioneers pe fo ki he the heartbeat band pe mo Rex then na fa ko to ta fangi special entertainment ta to tongi ma ki ta tolu e fia fini ye ta programa family fun day e heni pe mo Suliana Dance Academy e heni pe mo Sila Pelua singing and dance academy pe fo ki he fili to nu boys pe mo fili to nu group then na heni ki ta fia fukata me he fa ki he valu os foto tu e ka ta Digicel nga hipol ka ma ke tau fia te tau unu tu e ta fa ki ko ia e tau fea hui ta fratata pe tau fea hui painting so mai ke fra fo fa pite painting e tau kaule ka pe ko na ta vari we nga hipare ke ki na to ke ngata pe ka tau fa nau te ka mo matua se ke te ka mo matua po ke tare ni te tau fa nau te unu mai ki hen ke ta fa ki ko o kuai pe mo face painting right to la he tau fa nau Now firma ke now vari ke hange ko Superman ko Batman ko lava lele pe ka ta Digicel ia o vari ko ja tu ke fonu ata fa now ko ke mamata mai live ko ni ka te ke iheni Digicel Square fa fe at modolu mo lava mai ko fainga marien ke ta fia fa ta mo now agi fa pare ki na to lava yako pe fo ki he weekend ko ni ko tau kau fa ta pe mo ka ta Digicel pe mo ngai entertainment ke Digicel Square ia I loto Nuku'alofa ihe kaimini ia kai ngata ai o kuai pe mo tau jumping castle jumping castle I ta fa ki hala pe ko ki spot ko ni tau fa mana ko ke tau fa ko I tau ke ki scotch pe ko sikoti os ma scotch e ua na to ho ka ta mana ma na nga pare ke que na fia fin ko da jumping castle e tok tu fo pe mamalu e pauri fe mau ke fia da fa na wai fu jumping castle e taha gua tolu ona ho puna pe kiloto hopo pe fia o bito matua pe mo fa na ke na lava mai o fa fia e ka da Digicel e da proclama ko e fia fin ko ke fia mau ke haya au pe haya to nga jumping castle ko ni ya nga programa fa fe ko fetu taki ke masi iko ke ni lava wa to no tu fainga ka to nga pe ke fia mau I ha totongi matu aki ma au bito pe I
ngahi fatongia ko ya poko ngahi katoa nga mo fema ke lavat kai mo funky jumping castle lava lele ya upitoia mana tu I o kwai fa ma ka ta Digicel I he fia fini pe ngata pe ya I he valu ko telefone smartphone etaha paanga te wanoa pe ko telefone smartphone ewa o ku paanga ya te au ni manoa fa kau ki ka pau ke fa ta telefone etaha paanga te wanoa te tanak mo ki paanga tolno ki mau ho telefone smartphone ewa mau telefone smartphone ko ni mau mo sim card ta totongi mau mo prime malai pando po ki ka pai ta totongi e fa ni ma ke ngau aki a ho tolu ya pepe mo fangi te ni ti heni te fangi me to kon ke ina se ta fa nau pe fo ki ta family we popcorn wa lo le baba e mani o panga peta totongi ma to ma au pito lo le baba e pe fo ke popcorn ni mana tu I ko valu pe ko ni lava ka kato ya ta po kalama ko ya he fini pe mo ka ta Digicel pe I fu veni ko mua na lave ko kia ne nai o kuya imbe mo ki fea hu selfie wai ki fea hu selfie lani pe mana tu I moto ko mo mama tamai pe me motu me vava u pe mi hapai pe mi ewa o ku mo kau pe mo motolu I time ko mo nga ke nga service ka ta Digicel o ku mo kau pe ke ikuna ai fu me alere ko ona mo pe ko mo motu te motu no ai kai tau kau ko to ape ko service ko to ape ku ke nga aki ka ta Digicel o ke kau ke ikuna ai fu lori ko pe ko fu tapo ke pika e fea fini o ku pe mo ki fea hu selfie wai ki fea hu selfie ko tu be mua te malu atu ke ta fa ki ko selfie ko fu selfie ko ni ko tu be o selfie ka te ko le heni ki lani ken hanga hului ai fu papa ko ia o ku tu be mua he lori o tu ko ngai fra hino o ngai fra hino eni te ke fra hoko ka lava ke ikuna ai fu telefoni sa ko fu telefoni Samsung Note 20 Ultra ko step we fa te ke lava ngawe aki selfie he fu me alere ya fainga maria ke ikuna ko fu telefoni ko fe unga no mahuinga mo panga wafe valunge au wafe fitunge au hiva step waki go how profile ko ki selfie snap yourself in front of the Master PT 54 wheel drive. Step 2, post your selfie on your Facebook page with the caption everything is better with Digicel and tag the Digicel Tonga Facebook page with hashtag better together. Step on Otolu, share the link with your selfie post, friends and families to like, comment, and share. Step on the file, have a screenshot here. O foi post ko ni send ki pip number ko val ta no ta ko proof ke ko ke a monite ke ko totono ni ma ko ia pe lai taha ne like ko ne post ko ia te ne kuna me ale ko fu smartphone ko ia wa ta fra Africa ki mo tolu ko toa mo lava mai ke tau fia frata mo tau family mo tau fanau I he pol kala ma fa ko ni ko te e ka ta Digicel ke tau fia fini mana tu everything is better with Digicel ko ka mai pe ke ka ta ka ke ngata pe I nga faingo fua ke mo ui ka he time da tau to lai ho nga fainga mari ke kuna nga hi pare la ya upito pe mo ka ta Digicel I he wiki ko to pe mo tau fu grand prize ko master PT ni manoa feunga no mauinga po panga hiva mano baluafe ko ngawe aki pe ngai service e ka ta Digicel hango na ulave ga nai fakatau ha sim card fakatau ha telefoni totongi ho TV totongi ho internet ke kawa pe ke lulu so mai ke fume alere ko e toto atu fume alere K4O brand new ko me alere ni was ngawe aki pe me alere second hand o ku brand new opito ai fume alere go ni ho fainga marien ke ikuna fume alere go he ko tu o ke ta ha ten le lava afford ha fume alere pen panga hiva mano valuaf kapa wa ha panga ngofulu kapa wa ha panga nima ko totong fratawa sim card top up ho telefoni ke ngata pe ho kau ke lulu ke ikuna panga nima ngau he wike ko to ape ka time da tau ke kau ke lulu ke ikuna ai tau fu veni master PT ni manoa ko ni fainga mari ko ni kole kamalani tataka yo lopeo ta video lopeta nga po kalamba ko ni fua ke hoko ai hafe fitu pe ofiki ai kamata ta nga entertainment e hene sila pelua singing and dance academy Suliana Dance Academy
Penny pe mo fili tonu pe foki. Ye Sons of the Pioneers Heart Beach Band pe foki tutu on the beach. Ita upo kalama ko FF. Manatui o kulele yang e mia ko to pe mo ka ta Digicel. O de mo te sio live mo me mai ki loto Nuku'alofa ke Digicel Square. Ita ufia fakata hai mo ngai po kalama fa fofa. Was for tu he pule pe mo ka ngawe ka ta Digicel ke ta wina FF. Malo. Check 1, 2. Let's go. C. Mic check, test. Check 1, 1. C. Let's go. Hey. Halamu
check, 1, 2. Well, it's one for the mile, for the show, we get ready. Family Fun Day with Digicel. Better chicken, ang irumay. Oy, kauhila ko ni mo for the Sons of the Pioneers. Kami po Heartbeat Band. Kami yung matay, kami po kauhila ilo tufi. Hoy, bawa tayo ko tulungan ka kay Fas. Fai kamani pe ko ya ko aguma wa ha Fasi. Pela tu ya tu ka tai mi takau boy tau po kalama o ko tongare ai va inga ko ya pa boy NRL Tonga National Rugby League I Tonga ba ko he dia ka fufine ba mata ke nau fangare ai po kalama ko ni pala ka do obi tau ke mi dani Tonga ko ya Fenga lori ko ni baba he ko ni ga na da Fumana tu dah telefon smartphone bangai jauh no kita bangai jauh ni mana herua. Tadi dia Digicel le tapaki ki he mai kilo to. Ke fama ma ko ni ko ta Digicel. Kai he dai le tau be ame dan le ni mau no ke tau Digicel Family Fun Day. Ya mengahi entertainment ke he ai ko hang ke la ya Nox. Hoko to tolu be malu. Hoko to tolu be malu ko tau ma tu bu. Ha pe ki programa dai bin ke fram ki kau ki ai. Ma be mai. Va be mai na ke to I fu ya ofa ko te te we kau ta. Digicel ke tau fia ko to ai fia fin. Coi là DJ London thì cô bạn phải phát triển London cô ya buke phát động tôi thì là cô ta cô mà ông mà đi tôi cũng không có tao phải yêu nó cái tao phải ao ăn gì gì cô đi
kau tak hati Digicel pangan ni mangau pe mo TV si kau tak ho TV mo pangan mangau pe mo play go ko ye fi afini e fo ke pare ko to ko ya iho weekend ni he aho ni dai meni i mo ai he veni ko ye fo afe to ni to ko ni ye lava mai o mau ai ni pare ko ni ko madapure ko ni ko mo sese ko madapure ko ni ko fisi Karena ni totongi ni TV pangatiaw ke mamata i Olimpiki i tau to fitu ko ya ay na ikuna e fisi medali ko la ko Olimpiki pe ke ngata pe ma one seno e fano totongi ni TV ko ni to ikuna pe mo bausia shopping ita totongi pe nga mo panga wang yao yene meao ko kapate ke fokau pau ki ai ke ya seni te ta more te fo ke pe seni na totongi ko TV pe o te mo pangatiaw ke au shopping ya ki i he wharekohoa Koslow pia mo kau taha Digicel koi ai mo tau koi mo tau ki tau mui mai he whea whini whamana tu atu ko tau te ni tu Digicel lava mawai ai telefoni special i he ahoni pe toe si i pe tau telefoni toe si i pe tau telefoni panga te au anoa kapau te ke whakatau pe a telefoni e taha pia kapau te ke whakatau ake panga te au ni manoa e o ate telefoni smartphone e ua telefoni smartphone e ua panga te au ni manoa sim ka ata do tongi pe mo internet ita do tongi aho e tolu oi ai ko ki mo tolu ko doa mo ka mai ke fini ko fainga mari e trata kai no lope aho fa na u ke na vainga na u ngai me vainga ko ne mamaru pe pauli pe ta unu mai na ki ni ke ta entertainment ngahi live band pe foki ki he Suliana singing and dance Suliana dance academy sila pe lua pe foki ki fili tonu fa ke hafe ai valu pe ko hoko to tonu ai valu ko ne lava ka kato ya tau programa ko sia fini ka tau lava tu le va malo lo weekend ni te ke ako te ke ngau e mga programa ke DJ Lori Tori ko ne whakatau pe ai ne prime malai pando rawa na ngau ake internet ko ngai apps ka uta Digicel ka pate mo sia mai ko panga ni mangiawe na Maria security to ka ngai opita Maria na nganga na seniti o ai foi nga Maria ki mo to ke mo kau ngai mau pare ko ni ko ngau ake pe e ke ngata pe ma ko panga ni mangiawe na Maria ka time da tau to ka Maria ke lului ai fu me alere master PT ni manoa ko ni da fage station wike ko to ape ko ngai pare ni ke ikuna pe mo ka ta Digicel pe ai time da tau ke to fainga Maria ke ikuna ai fu me alere ko ni DJ Lori
Digicel Family Fun Day. Siamo calcati di Digicel. Ma noi, per chi fa banato diventa di motore, per chi fa un selfie, abbiamo fumiale re. Perché i kuna con telefoni smartphone, con Samsung Note 1 per quando mauniamo pama wafe mauniao. O vuoi per papa il turno e vendi, con l'auto che papa va flauino, hai anche selfie, voce Facebook. O poi per la età, una pare e vuota, i selfie, vuota gatti, telefoni. Tahu mau telepon dia ke ibu naik tahu kau kamu kerja di mana lagi dia ni telepon dia coba kamu nonton mana lo mau balik kamu kamu di foto itu kau dah Digicel yang tahu kau telepon ki activity dia ini ini kalau malu aku tahu mana yang mau phone mana tu hipo bebe orang pun bebe porque saya kau akan turun dalam Ikaw nene o fao yo din bebe. Lahi au pito tau nga ko kalama kaya manatuloy tau selfie kaya mo sumia rero. Wafe yat mo tuwa ke mulaba may kiyan. Un telefonino per lo lì che lui mi muoio poi. Oh, Karena tu ka uno tu lagi no memang gua bukan aku senta gua tu kamera timing ni aku Digicel phone ni tu kamera apa ni. Oh ya, kamata beta sama fefine,
Alquilado, telefone. Telefone? Telefone, walk down, please go down. Okay, good boy. Good boy, porque eu quero o telefone. Mas o telefone perfine. Olha aí, tá o fanau. Ele não tá muito mal, Elu, elo pega o telefone, eu tufa. Uno mais telefone, please. Move up, telefone. O meu alfa con mana tu, temo usio mai quasi a cispolo. O quel cispolo ne ho come ni. Cispolo ne na ota mai mi. Japan, Cispolo che testa tau mai cispolo ko sai. Kaya ai tu mo tu fa. Tapi hai bang tamai ke fine. Hika ngom ni maka pa ko. Raise your hand. No, you're a boy. You're not a girl. You're a boy. Put your hands up if you're a girl. Okay, stand up. Stand up slowly. Tu'u ke olunga mamarie. Tu'u ke olunga mamarie pe funky girl. Boy, sit still. Okay, girl, move. How be head girl? Tao ki mea ofa. Alwai be tang pe fokto tang kilalo. Okay, girls. 1, 2, 3. Walk. How girl? Come on, girl. Pati kayo di free ako. Si telefoni ko ina no flapuri ko no mata ko de mo free. Oh iya, mana tu yung telefoni gue kebua ay kagete how to owa pip ya kagela ato owa to tahape. DJ Lori Todi. Mana tu ko ne uno tu bene tau po kalama ya mo tau nga entertainment ke o gue pe mo nga telefoni ya mo nga telefoni hen ke fe au ko ya ka kailalahi kapau ke skolahi pau fa nga mari en he pon di pa o telefoni ke tau ki fe au popi bilo ulu ka kisi up and down side to side. Oria pito mana tu owa owa la kwe bebe owa iyo kai bayo la chinia owa la kwe bebe foto girl no wala pe girl ba tu aga boy osi pe girl ba boy tiga ga ni ma ka ba boy boy tiga ka ni ma ta pas foto boleh pas. Oh, pas pe hangi pe kawe osi na pagi pe ke dia dah tu keo. Tiga na ka ba ke ita ka ba osi. Oh, wat kom je pe ke ti pe to pe, te mo to fu pe. Ate ko fangi keo iki pe go ba ko spiwa o ma no ke si ako ke storisi boy. Ke to ka ba kai distisi. Kau fana ni kau fika hape bantu kau kaspa mau kasih lima. Okay, boys kau leka, tu kau nak follow kamu,
your testes, yeah? And put your rubbish in your pocket. Hey girls, uno más girls, piloto. Porque os vende fai tau ki fe au. Tau ki fe au hike mo ni ma ka pa wa o telefone. O sea, o telefone, eh? Sai. Te tau fe au ni ai pa ki tau fe au ni. Ke fa ho ka ti o telefone ka kai pa ala ka mambo te ti ke fa ho o telefone, eh? Okay. Perdonez-le, Valérie, tu vas me enfant, tu vas tout faire. Sai. Faham tahu gimana tu, mana tu tambah gila aku gua nak telefon ni, gua tahu via selfie, dia phone telefon smartphone. Kau punya tempat kau security, kata ki security, ulu mai kimu aku gua albe timing phone off ya gitu, kau selfie ke me alele na wifi ku mamau, mea. Tiga kau lima kapal aku ke disco. Sai, te dau to disco, vai te dau to che chi pare, Vuoi fare telefoni, vuoi fare crediti, vuoi fare con fuccato Digicel. Figli e fai tolgo te dau anche a. Ok, hiki ada 5 kapal ke tak unima kilalo. Ok. Kato telefoni kato sai, poi toko ua fe fine. Tu agak tamasi itu kau aku tak unima. Oh iya tamasi tak tahu. Oh tak tamasi kau tahu. Oh tamasi. Tamasi tak kau mau pakai. Okey. Kau ni kita ini semua tak unima. Kau tak ini? Okay, kau kau jual lagi he. Kau mesti kau le taha, tak unima. Okay, kamu ni kau. Kau kau le kan ni. Kami kau nak kau ni pakai bank station. Okay, saya tahu. Kau pada disco. Kau lagi lo tu. Unumai ni. Unumai DJ. Kata kaki foi fast ki mau kita disco. So kau one kau le 1 2 3. Poi 1 2 3. Kan? Ai mak angin mau poi tol ke pine kau ni. Oh iya, okay. Un mai mau kau ni. Okay. Koi he. Te tahu disco. Pakai disco ke tika kata ki Digicel staff te mai tahu. Kato me ofa. Kakak mai mau kau telefon ke orang aku he ki rumah orang be orang. Tunggu kau he. Okay, alright, DJ. Disco. Ako iya. Ay gimana lagi tupe. Iya. Ay disco. Ay dapat buat TikTok ni. Okay mo mapo pe. Ay ba tahu. Ay di mata di rumah. Oh ya, gimio. Kamu baru. Agak lebih lo aku botol mau halo. Koko lele nama mana cisco. DJ kata gua lagi fast TikTok. Oh boy. Kepat ya ye. Boy, boy. Oh ya. Ai tahu ke kata fini.
Gimua. Oh iya. Hey, pihe go tau ko mi mau tau. Con mau tau to. Yo, teu hippie. Unu hippie gimua. Oh iya. Kaha ua tolu alu. Ai cái bà coi nó cười tao lên lại cái tao ni mày à. Pas pasi mai, tao ni mà. Kata kau mai kenal apa ni ma. Tau whanau tau ni ma. Sai te tau ki uno ke tau ke tau korisi kapau ko ke form 1, form 3, form 4, form 9, form 10. Hai hingoa ko. What's your name? Mayfair. Kata ki paspasi ma John all the way from Baho. Hai hingoa ko. Willy Mayfair. Macam ko Willy Wonka. May tata mo Tonga. Para Willy. Ko hai hingoa ko. Tui fu Mayfair. May latabao. Okay, bas mai ay hingoa ko. Palahola peamo. Osiare. Bas mai tau kau pamokonga. Tonga's Got Talent, Digicel Family Fun Day. Ihe vini uno muhikolere este puna to ngana pare meseni tiko na loto pa bebe piloto sai ta unda to ke tau formu o se kala siko formu ende tau ave pare koetiti papa wa telefon Digicel uno mai di mua ken tau me tau pe tau to kopi ko to TikTok DJ kata ko afasio foi fast TikTok ko time ini ko kubabe. Bema foi iua pefine ma foi iua tangata. Kapau ke ikai o te ke ha telefoni au. Bema hata ko siane telefoni ke au ngai koetiti ai. Io agoi. Oh. Bema ma telefoni foi poeta, ma foi poeta, ha foi. Bema foi iua pefine. Tonga hai kun sao te ko ko. To ma ve to ta. Mo ko? Okay, ha mo ko. Oh ya. Sai. Te tau ko ni te tau to ko titi tau to, Wa foi fácil mo fema ke ko ki tau dama te kia. Que dice, oh yo. Mira. Oh, y hay ve, capaz que musaya pato hay. Ok, DJ. Mira, mami. Ay, que tica. ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos que tica, no te fumé en mí. Arriba, para abajo, lento, arriba, para abajo, lento, ok, lento. Hacho, mami, esos movimientos, para arriba, para abajo, lento, arriba, para abajo, arriba, para abajo, lento, arriba, para abajo, lento, culo. Oye. María, ese es culo. Bueno. Oh, de mogi hay robot, Hay que robot. Okay, hay que robot. Robot es robot. Okay, foto. El robot. Foto de robot. Robot. Okay. Cuando fama agua, voy a ver tú es fácil que agua disco, tú para a la tirado, Es fácil que fama agua, es fácil. Okay, fama agua, de agua. Hay que mojar, hay que que combate ahí.
fe fine pe frapare tangata. Koia pe lo lahi taha ko ko ka pa pe he pa mo we. Koia pe lo lahi pa pare to ko ko. Ka pa he lo hoa pa pare to ko ko. Sai. Koe kata kon ko te fai tutun pe fra mau ka e ka ko mo to pe. So ka kati pa ngai wano. Pas-pasi. Tete ke fama we, bapa mo ke he, o puton ke ave kati ke mo ko he pa mo we mai. Bapa mo ke he, o puton ke ave kati, he pa mo we mai. Sai te ke fas pe we begi. Pas gato ave gato ave na kati ave na kau mai na ko kama oia pe ko te ai ha claro na tu me ga ta fai ta oia lo mo te mo ga me da ko kama ka fini mana tu fai me ta ki fe au selfie na fe au selfie kai he o ke ki step fai mo fu pe fa la ke ma fai nga mari ke ikuna ko ke step aqui ke selfie e mo a veni step ko sia ko Facebook ko lo ke ta Facebook ka to step no tolu te ke ka ta Digicel ka ko step no fa ko pe la ita ha like o ke harmony te like comment ni share ko pe la ita ha e harmony te ki mo ha ko ni ma ko te ke ma ai telefone ko ni fe un mo pa ngai wa te ba ngel ko selfie ko ke pula ko o pe mo a ki selfie ka tu ka selfie ba tai me la mango e ke ma telefone ni ai pe mo ki ke ta ngai te ni ti pa ngai te ni manoa ke telefone smartphone e ua telefone smartphone e ua ke ikuna ke flatau pa ngai te ni manoa ba mo sim kata betul pe ma to ta foto e hiva apa ke foto ko ai fitu mau mari hene surya na tes academy que foto hiva okay me Sio, maka tunga ke buffet hiva, e mole mo fa ngamari ko hingoa to. Daniel, hangi pe no fa tonga ko na ke si hiva pe ki mo to fa ki me ai no foi fe, tenyo. So pusak, Okay, ga ko ife, na be fe. Ocean of Flight. Okay, pa te ke hiva, pe te ke poppy, pe te ke laumau. Hiva, hai ki foi hiva de ke hiva ito. You are the reason, You are the reason I love Digicel so much, Okay. Teke, siya ang telefon? Ika? Iya? Kung ay telefon niya kon teke hiva kay mahal. Hiva kita masih foto. So kon may ay. Hiva, telefon niya mami kikipai-pai. Teacher kata ki kapau kumawe na you are the reason pakapau ikai ba sai pe ka maki lai nguto tu pe mo tenyo teke pe ma ki soundtrack pe teke ki ai mai ka pe bo soundtrack professional lo ka tenyo lo teke pe ma ke ai dai fast ki tu ko me ba ki foi fast ba ki wo ma pu pe ko hai ni wa ko Ocean of Flight oh si kita kita msi ta o mo ila tenyo. It's a good boy or naughty boy school. Oh, good boy. Betul Daniel kata ki pas-pasi mai. Daniel masih ko Daniel. Pero you are the reason.
'Cause you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, I swim every ocean, just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see in what we are. I make sure the light is feeding the dark. I spend every hour, all every day, keeping you safe. I climb every mountain, I swim every ocean, just to be with you, fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see. Telepon info smartphone ba mo SIM card di mo mek ko to paspasi ma Daniel. Sina ko ni ma ka pau de ma telepon. Tau firma telepon ka to pe ka tau bare hiba. Mai telepon na Daniel. Tau speha tu anenai ke mo ha o hiva. Ta mo renga ta ma pu pepe mo to ha guloi Daniel ko ki telefonico. O ko atu ya mo ta mo nu ke te ko. Ke ave ho fai. Kau ka whanonga na ke awe haki whewhine. O kai ke sai te neo. Kata ki te paspasi mai a tanianga. E ki telefoni ko ni awe ke na kine eki. Ke tokoni mai ki ai ke whauka ke whakasio ko ene. Ai! Iyo kata o mawila ku piritonu. Pepe oni. Aku hene grupo Onion Boys and Girls ke na whauka ki hip hop magi tau tolo e whiawhini. Koi ai, DJ kata ko tuku magi whai whasi. E taimi ta tau peo kore heni ki he Onion Squad. Ke nau kaka mai ki olunga whauka tau ki fo i Sakisi Vilo Ulu. Magi tau tolo e whiawhini. Mana tuki ke ito lah tau telefoni. Tora ito tau koe titi. Koe komo tolo pe. Komo tau ka beke tau koe kaama kone. Tiga ko lima ka bau ke foto he popi. Tiga ko lima ka bau ke saya sio popi. Lagi ko popi de na. Tiga ko lima ka bau ke saya panong pasya. Macarena ini. Oh, tiga tahu kan saya mau Macarena. Sai siapa lagi kita? Ada apa? Tomau. Bebe vai. Lue. Lue tomau pe. Vai para Macarena. Oh iya, mama kata aku mau patua, mama kiai, jangan aku betul betul saya, kalau itu mau ke left and right, lebar. Ini mana lagi orang? Oh iya, ini mana mama tahu?
unu kimui e tolu. Unu kimui, te foi ua. E ke te gata mo telefoni, eh? Te unu kimui, te foi taha. Nosa, unu kimui. Oh iya. Kata ki pas-pasi mai onion squad. Nosa. Mume po na tona kaita. Ungi mua bida. Setam selen. Formalo ke Onion Squad na pa umay kita po kalama ko FF ni. Hay na tiga iya he Onion Squad. Tama ngay pag hay uhi nga Onion ni. Ay ni ke ha. Mo ha hanggang kapag hanga fahi e Onion ni o ha o mata. Nango fifishi. Nagi mo ngoy na mo fifishi iya he ganyan. Tak tiga ke Onion mo ni Onion ngo ya. Bebas pasi mai ga e tai mini. There's a fafe imay, a live band, #1 live band in the Kingdom of Tonga, a mix of Rex and Knox to on the beach, and the Sons of the Pioneers, PPFO Kiki Heartbeat Band. Band ko ni ikay kito iyay hafe itu tege maway na dolo kako Digicel Square pe. Rau bene tol batau kaila Digicel taha ua tol ua before le tahu pe everything is better with Digicel. Oglolo aya better together they do tolu better together potong karena toki pas ya. Oh ya, hey, akhirnya olah, pas kena olah. Oke. Saya
First go to take motor ko tabi mo. Like thank you so much for putting this up for all of us. Kita via. But first go to Iloya ko, don't let go. Repeat after me, don't let go. Hey, I can't hear you. Don't let go. Hey, kau may mamatua. Piki ko homotua pagkatalangi, don't let go. Hey, hold your husband and say don't let go. Okay, one more time. Repeat after me, don't let go. Let's go, boys. Come on, let's go. Kapag kemal hiba ko ni check 1 2. Just 1 2. One check. Check 1 2. Kapag kemal hiba ko ni hiba leo si. Hiba leo si, hiba leo lele. You know? Let's go. Let's go back. Lotong ay heng hetay mini. Diba gi faka ari make mating tao lotong ako yata ko yata live band. Okay, go Mumbai. Thank you so much, Pala. Sons of the Pioneers, Heartbeat Band, and of course myself, Tutu on the beach, and also Rexy in the house. Let's go. Take my hand and don't let go. I'm addicted to your love. But if you should know and how I love you, then maybe let go. Take my hand and don't let go. I'm addicted to your love.
fahinga ko ni loto ko ni katagi mo wang alele ipe o mo fiesio mai pe mo kalta mai moi ka mo nonga o ka mo tolu pe ko mai ke mo ki katagi ka pau foi nga mari mo ki katagi fo ki lalo kai sila ka u fahinga ko yo moi na u mama tamai ke tau fie ko to ape tau nga entertainment ko ye fie fin ekipe mo Oya koreni ki nonga boy Heartbeats Pioneer ke te tukui mai tau ki foi fasi taha Kone hiri me koya tau na hanga tau moi bega Philly Tolu Boys na ufa hoko na ki foi item kada uhoko hoko ato ipe e tau boga ama koe fia fini Let's go Ako e fasi kone do kosa do koe fasi oko ato kate moto koto ape Toki lahi ate pala Alright Kau talabo Let's go!
Tutu on the beach. The Paspasi Mai, Sons of the Heartbeats. Tutu on the beach. Orexia later on Orexia. Kaya fa Maria ko nito kay taltari ko kay Filitonu ke nau fa ko nau ki foi ai temi ko kay taltoro fa fini. Fa mana to tau telefoni ko be valu os. Panga teu wano telefon beta. Panga teu ni mano telefon eua. Filipe ai o ton peke ke sango mai no ke teu ni mano telefon eua. Kume dai mini sim kata do tongi pe mo palani ta do tongi. Internet dia mai na ahoi to kana fa ko ki fe au hi ta bari bari tau fa nau ko ai ko ngahi ta bari bari tu ki fanongo to kau listen okay mo do lu kana fa kau ki fe au dia coloring and nai ko to tu ki muai ko Eli Junior tu guafu kapag ko hinguan pag higyon di mag-ulungan to mamari falong-ulong ang maulu magiging paspasi ay paspas aki paspas kaya Eli Eli ko ma Eli come to here Eli and grab your prize paspasi ma Eli kung kato ko wese ni ti telephone ni mo laptop mo me ka Digicel para no ko Monu'alofa kapag kagay heni pagkabawas ko kiya ko pe ke monu tu dai minyo ha monu matu ka monu dahap Monu'alofa me amai ulahi sa au ngare tofu ya ka monu pas pasima monu alright monu all the way from Lautoka atu Paspasi. Oh my, come here to. Tika na bali mo. Ang pagpipigil ho ni Sigo abe pong siya guy. Oh, everything is better with Digicel. Daw pare fa osi. Oku abe ya ki Chei tupo hapa. O Chei tupo hapa. Ui, memai. Paspasi mai atupo. O tupo when all the way from up for. Hey, ayo pas-pas ke ulah, pas-pas. Okay, na kita te pas-pas. Boy, ay mo ginali to po, show ka teacher, tangka teacher. I'm a Digicel teacher. I'm the best. Pas-pasi my Filipino boys and girl, a white girl. And now mau mari mai ke fa ko ki entertainment. Ko saya Filipino. Who ke Filipino ke now me amai ke station. 1 2 3. striving for more, no more limitations. Passionate communication, reaching every heart to the generations. Innovation, all for the community, but to bring unity. It's a movement with a new source of energy. So you can be yourself now. Digicel coming through, not a help out. Help out. No slack, they got your back, no holding you down, take it down with them. So you can be yourself now, just like any friend or do, they will help out. No slack, they got your back, no holding you down, take it down, yeah.
Cheers. Kada kita paspasi mai filito no club. Pea mo Digicel pera chekena tensia e dau po klama ko e fia fini. Mo kei fi ho ko tu be. Foto. Ihe painga Maria ko ni ko ka DJ Loritoti ke ne tai ma tau ki foi fasi. E kei te mai a Sila Pelua Singing and Dance Academy pea pehe foki ki Suliana Dance Academy e nau whahoko mai a ki item na ki tau tolu e fia fini. DJ kada ki tai ma ki foi fasi ke te wa ke tau whanau mo whamana to atu nga hipare ke he lava ke mo ikuna i e tau po ka mai fia fini. Ange kon ko ki to ta ko heni o ko pe ya i time ko to ape o vare pe o to o fu telefoni me ao. E pe o ku asi pe man te ku live asi pe ke mo ai ka pau ke active tau po ka ma lava ke ma ka ti la ma telefoni to va fainga me ao fa pe me ka ta Digicel. Oi ai fa pe 20 DJ Loritoti kada ki time da foi fácil.
mai wai fasi be ka tau ho ko te tau boga mai fe fin Kakaki ko na more hauki, ko na more hauki, hange ka ko ki ni mealele. Page kata ko fa fetuta ki mai de o ate ki ko ni na ko awa o mealele. E fa mari ko ni o ko lote ke fa ke ki pare ko ni. Ko pare ia i time ko yo ke top up ai ko pe mo ka ta Digicel. Hanga na ula ga ni nai. Kapag te top up pa nga ho full. Kapag te top up nga full ki fika Digicel. Kapag top up mai memory, kapag te top up Digicel mobile money, kapag te top up phone to phone pe fra elektronika, panga ho full pe la hiai. Peke ngata pe ho kau ke ikuna panga ni mangau he wike ko to ape, kai time ta tau te ke kau ke lulu ke ikuna fu me alere ko he tafaki ko. Ko yai ko ikuna he tau top up ko yai he wike ni panga ni mangau. Na sport ke pare ni nai, ako pare ko ni panga ni mangau, ma uia kitofoa. Mau kitofoa ga meriame ke tuu. Kata ki kapau ki hena meriame ke tuu ko fofonga ba me he to ta ko ni. Kata ki me ama ke Stacy, ke ma ato pare ka ho ko to po ka ma va me ko beta taimi na e tu me ka polisi ko ho ko to be balu pa ke te fe ma ke te re a fa nga me a mi hen. Oya o tene fa meriame ke tuu io kata ki me amai. Ini na wifi wa ni mangau ga ka mu frai le motor luar. Nia, please can you present our recharge top up winner from Tofoa o Meriame ke tu na ke top up tu ofina. Tuanima ala tuanima ko ni ma pa ni mangau ke kau ke lulu ke fumealere ko fe hongoi ka pa ko te ke ma fumealere ko te ke ha ma te ke ha ko fo ki mai ma se ka ke ma on pa ke loi te tau veturi kada ki pasi mai ko Meriame ke tu pe me to fo ka pa ko mate ko pare ko ni he wike ko to ape o ha u ke wike fo au se September o fai nga mari to ko ta ko to ape o ku ngawe ake se vese ka ta Digicel ke ikuna nga hipare ke ko ihe fai nga mari ko ni te tau toko
folahi. Folahi ke as ko ni mangiau. Oh iya, ai kita as. Wih. Kata kita pas-pasi mai. Media me ke tu pe me to fo pangan ni mangiau. Iyo me ake ko. Lue pe kakai na fai tatah apa tai ka ngangan na seniti. Oya fai Maria ko ni fa fe henya ka hula pe me sila pe lua singing and dance academy ke na ulava mai. Te monga ki mai best days ko ni stepu ko. Mo ka kata ki to wa ki fata ta nge dau stepu. Te na fa hoka tu ma ki dau tolu he fa fini ha ki foi hula fa ka kiripati. Kita ufiai ia fini kata ki fanau unu mama o me speaker unu mama o me speaker na fa si ma o ta hai uila kana la kweve ko re tu ofian ka motor ka mo wong ngata unu fanau me dau mama okay kakak mai me mai Lorito dikata ki speaker kon di halau bubu. Mau ki mamate. O te hopo pe stage na mau. Hopo plerebe. Kata kita pas-pasi mai sila pelua singing and dance academy all the way from Spartan Hateo Spartan.
Koia ka Lexi. Lunga hema. Kadagi paspasi mai Suliana Dance Girls. Ko promo team in 545 pito 545 teunga 545. Koia ka pau ku ke osfulai fengo ke ova tau walu ke fe alokau ke hula ka Suliana. Tuk fedu tak mai kau ba monau ke madok sio kia, Koia ke tau te falo hoko dai pe. Hoko tu ki he Suliana Dance Boys. Ka kone hiri be koia ke te umai aua. Ai na foi ki mi Nini lá, mano, te foi feti, mano, te papel. Tô aqui para spasi fácil, mas Suliana Dance Academy Boys. Go! Ai na halalui a maui! Hanau ka pai mo! Hanau ka pai mo! Hawa ki huki ela ki manea garani! Hanau ka pai mo! Hawa ki huki ela ki manea garani! Oa ke ai kalana ai ka honu wa hopo! Uko mangu ke kalma! Oa ke ai kalana ai ka honu wa hopo! Uko mangu ke kalma! Akaruna o kui ke I hapai kai kanu I kanu akaruna o kui ke I hapai kai kanu I kino Ua pio ka alai nui a hina a kara au hi a mika au na ke ua lawe pio ka alai nui a hina a kara au hi a mika au na ki hele o ka lai ka lewa ua kau ko hi ia I ke kau na ka holo hele o ka lai ka lewa ua kau ko hi ia I ke kau na o be a makawalo ko ino kau lele ka china o be a makawalo ko ino kau lele ka uhina o che Maka o kia kapa o pakele o mangi kona manu he o alona maka o kia kapa o pakele o mangi kona manu che Hai na kapuna no kau hawa ino mau te ua ino hai na kapuna no kau hawa ino mau te ua ino no mau te ua ino maui Suliana Dance Boys. Kata kita pas pasi fasi mai. Fana fa pa pela ko ni mila. Teveton. Fala Maria Gani que te outro coia ben que não fa os no programa que fini. Te cora tu heni que é Sila Pelua Singing and Dance Academy. No kata que me Stacy fa que foi final item mais autor que fini. Que auto CC lo IP que hoko ai valor
Pea Moe, Sons of the Pioneers, Heartbeat Band, and Tutu on the Beach featuring Raga. Kada kita paspasi Frau Simay, sila Belua Singing and Dance Academy. Ready? Just one.
paspasi mai sila pelua Singing and Dance Academy. Koko ke fie kau ki Singing and Dance Academy ko ni fra tu ko semester for tu ya e wikau le sisita pe ki ha te ho ki he ho si ala ka ki senit si pe ka ke poto e tawolunga ko tawolunga ke he kai ke te fra lo e fenga maria ko ni ki mo ke ta ho ke pe we ki pare pangani mangiao e ta ke fo wow, let's go. ko ai manatoi ko ti music e pe ko ta DigiSquare ko download pe ko telefoni download ti music ko telefoni ta ngai fasi wifi playlist ko he la playlist ko ko bete ke tala ita playlist ko ni te ke mai panga ni mangiau e wiki ko to ape pe ko fanga maria ko ni ko re ki he wina ko ya we ko to la pe pa ya we hingo ai masi ko ta ti music wina i he e ve fini ko et kala re sio pe me piri mo fika telefonico e ha pe ho e mal fitu no fitu ataha kata ki lo re sio et ka lava mai ki mwani ke mawa to pare sia etika dos la hepene seni ti ana tenga ki pe ka ta Digicel ke ma ne pare ka fa maria ko ni tu kanga etika ke ne vai vai tu ai fo ne ma pare pe ha ne ngoi mo ne fi ngoi ko fi fini ne ma pare pa ni mangia go Gia lo ki fi go lugar como el programa de música para el programa tahiwa pe o panako que fano fácil dan ni semana que o varia carne assim que vai para fini para que eu posso passar mai ai download e pi ta fácil que vai para que mais para animar como cauta Digicel taha ua to pas mai escalo resio Papa ko gi mau pare pa ni mangiau ka te fe nya fu weni ko e. Kaya maria ko ni to beta wa fawa. Ma tu ko ko te mba ko ni la va to pa mai sa fini. Nonga. Kaya maria ko ni to ko ga nonga en da pen. Ke na fa so se to pa ma ko fe. Ma tu i telefoni ospe he valu. Panga te ni manoa ke telefoni rua panga te wa no telefoni. Oh. On to you, Knox. Kada que pas mai Digicel. Kada que pas ai o pas que o Pero lá eu tô mais pare e o fiafico ni. Kada que falo de tal grosso leva que tal mais fácil o teu mai. So this goes out to all the mothers and fathers out there. Que pas aqui que ai tamai. Tamo ngai fae. Wow, malo maginaw tol ke o mai kita tol fa na u he da fini. Hanga mo me ai. This band is combined, the Sons of the Pioneers and also Heartbeat Band, and also Rexy, me and Rexy. But this one's dedicated to all of you, right here, Mom and Dad. Let's go!
can feel my heart playing very hard. You never know what the beauty's meant. Don't feel my heart playing very hard. Just don't make you understand. And you can feel my heart playing very hard. You never know what the beauty's meant. Manatoi disco kay tayo tao telefon. Ako ba Mario disco telefoni kati me alere alwai. Ladies and gentlemen, kada ko ki pasasima ya Rexy. Pasasima Rexy. Bueno, en el mau fea hitare ni Korea a Tonga ni. Pero no para fácil madika to. Let's go.
si mai kau nakahiwa ko ni. Kau mai ka na o ane o se makai. Kako e foi le o oa. This very next song, ladies and gentlemen, it goes by the name Back to My Roots. Back to My Roots. Let's go. Ladies and gentlemen, this one is dedicated to all the reggae lovers out there. I hope you enjoy this one. Please put a little reverb on my microphone. DJ Lottie Dottie looking nice, you know, like let's make it. So this one is recipe to like to be. As you all know, but it's gonna be nice because we play a legend song, Back to My Roots.
reggae is mine. Reggae is mine, yeah. Oh wow. Welcome once again, ladies and gentlemen. We're better together with Digicel. Thank you so much, guys. Ladies and gentlemen, we have Dallas in the drum. Listen to the drum roll. Let's go, let's see. Hey, come on over here, fly. Hey, listen to this. Let's go. We have this one song called Baby Why, Baby Why, Baby Why, Baby Why. It's sang by this Samoan amazing artist, Richard Parker. Waka ko foi fasconi ato ka ting moto ko to ben. Hili be ko ni ba fa o si leva Rexy ake foi fasi ko shallow. Okay, we go straight into shallow. Paspasi my lady cuckoo. Oh.
Ikai, kataki pa ko Lady Google boy, foi fase niyo ui boy, Black Valley. Pas si mai. Let's go. Tell me around you, picture loud. Mama's dancing, baby on the shoulder. Cause I've been sitting on the risers in the sky. Always one more. Go around and leave the world smile. So satisfied. And I to bring it to me. Let's go back to you. Again, thank you so much, Digicel, for having us as a team. We put it together. We thank you all. Also, we thank you all for coming. This very last song called Baby Why. Kataki paspasimay, Toy paspasimay, and the artist, Miss Salmon,
And of course I'm part Samoan, but I'm gonna sing it anyways. Ladies and gentlemen, Pasmasima. Alo, đây về cái mô tô này mà tôi một làm mà phải finish. Last song, last call to the bar. Let's go. Aya go Richard Parker na nahibai. Kade ulisia te pakau. Pasmasima ulisia te pakau. Let's go. To represent in the music, you shut the fuck up. And the amazing band and the Digicel family, wherever you are, hope you're enjoying this last one. Let's go. Hey, I just don't know what when it comes to you, baby. My mind goes crazy and my heart is sick. But girl, you know it's true. All I really wanted was you to do. Hey, tell me one more thing. So tell me why. You can see it. Hey. Oh, baby, baby, why you let me behind? Cause I'm I don't know what to do without you. Hey. Oh, it's so hard. It's leaving about. I keep on holding on. I wish the time stay see. Shut it! Take it away, hey! I hope you enjoy tonight, ladies and gentlemen. Again, let's just shout out to Digicel too. Well, thank you all. Yeah. Hey, baby, why you left me behind? And broke this heart of mine. Hey, let's go. I don't know what to do when it comes to you. Really understand how shit was scared. Relationship was singing shit. I used to just looking over here and saying, I was there when I got the rest of the time. I always knew that I was blind. Yeah, and you know, I never been to wine. Yeah, now I'm sitting here in the end. These seconds are nothing. Baby, baby, why? Just make me behind and broke this heart. I don't know what to do when it comes to you. Oh, it's so hard.
Omaloha ni Gia Knox, Befo Gigi Tutu on the Beach, Sons of the Pioneers, Befo Gigi Heartbeat Band, Befo Gigi Rexy, and I'll for Tamaiki from the Digicel Family Fun Day. Namo Mau Behamo Giori, Namo Fia. Kata kita pas-pasi fausi mai ko nilaba ka katoya daw po kalama Family Fun Day pa mo tao ta Digicel. Mana to ko tao fumialere ko lulu e auto no o September, Kaguya nga hipare pa nga wafe ke ikuna wike ko to ape. Weekend ka ha wike ko o alu ko ha ko ke fausi ko ya September. Fo akile vai tao fumialere ko. Ko ai ko fanga marien ke motor ko to mo kau mai ngau yaki ai senga service ka ta Digicel. Peke ngata pe ni fai ngofua je Kaya ngata pe ni fai ngofua maa yang ai pare te heka ven. Let's go. Okay, one more. Let's go for my let's go. From PG, ladies and gentlemen, let's go.
Yes, sir.
from Aloha Nigi Tutu on the beach, Sons of the Pioneers, Befo Gigi Heartbeat Band, Bemo Rex. Here now, Kauma get a book, Alama, if you're finishing for Fifia, a Digicel Family Fun Day. Kwenye lama lele yeta kwa kama kwa kia fini ya kuato ipe from Aloha ki moton ko to mo ka mai pe fo ki live stream Tonga ye na ka mai ke ta ko kama ko ya from afola tu ki to pureanga pe fo ki nga yo motu mana tu ka pau ke ha pai baba u pe eua o ku ke ka mo ko i lulu i wiki ko to pe fo ki lulu ke ikuna ai fu lele master piti ni manoko from Aloha to mo lava mai poni o to ta monu ke weekend mo ma weekend fia weekend ni hao kata to fuelonga ki time te tape wika hao ni ko tu be to la yo pito nga programa de ko ta Digicel. Have a great weekend and offer la ya tu fofonga te pure pe mo ka nga o ka ta Digicel ai offer la ya ki mo to ko to malo mo la malo very much. Ko ki fanonong atenia ki ka nga o ko ya Digicel. Koko epe oku ke falani Digicel, koko epe oku ke fika Digicel, mau nofo mai, he oku hange ho tau api, ko tapuhia, ke fufulu, mo hiko, ke maa, ka tau toki matuku. Mo whama bopo tau ngahi ngā o tō ta,